Ada na procure tayo. Then, although mo tayo amin it's not enough. So, ada na procure, hopefully, no, dan emergency nga kasapulan kadeta, at damit kit may tayo. So, the provincial government, under the leadership of our governor, si Alan Marcos, nakapag-procure tayo iti enough na supply tayo itatag iti rabies vaccine. Hangin ko nga makasta, pero ada nagatang namin iti na around 2,000 doses. So, ada lang napagpati na maitag para dito'y animal bite centers tayo na owned by the provincial government. And agree-request tayo by the Department of Health, the regional office, iti nayon na tapno at adumet lang dito libre na maitag tayo kadigito'y libre ko nata amok they are all these animal bite centers ket mga aramid damit iti way na tapno yan maisapasap ti panangket iti libre sa lang kuma yung first dose ti libre yung second dose iso ti pagguguduan to di giti tatawag na umatadula ti record tayo ti animal bites pero manipod iti January king ganin tata maragsakan ang malibagang na awang nit pinang kaso tayo ti human rabies and hopefully awan for this year kasi the last year ada mesa nga human rabies tayo confirmed human rabies